nongeye gusuza abantu mwese muba mudukurikiranye ahangaha kuri channel ya Dizo Rwanda, aho muri hose yaba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Twishimiye uburyo tubana namwe ahangaha. Uko mubizi ahangaha tubategurira amakuru meza, amakuru agezweho ndetse n'ibindi byegeranyo bigiye bitandukanye, ndetse n'ama-lyrics y'indirimbo. Gusa kora subscribe kugira ngo ubashe gusapotinga iyi channel. Iyo tugeze mu muziki usanga abahanzi b'Abanyafurika hari imbibi batagomba kurenga, yaba mu buryo bakora amashusho y'indirimbo zabo, yaba uburyo bandika indirimbo zabo, uburyo baziririmba ndetse n'uburyo ki babasha kuzikinamo. Usanga hari imbibi batemerewe kurenga bitewe n'imico y'ibihugu byabo runaka, cyangwa ku buryo baba bubaha nk'Imana, bikaba bituma itakirwa neza muri sosiyete, ikaba Abanyafurika bataba banemerewe kuzireba. Number 10. Number 9. Ansira we mabarira a super level thing. What is super level urban boy? Ku mwanya wa 9 rero turaza kuhasanga indirimbo yitwa Ansira, yaje gusubirwamo n'itsinda rya Urban Boys ryo mu Rwanda. Indirimbo rero yari yarakunzwe mu bihe byahise, ariko yaje gusubirwamo bayikora neza cyane, dore ko baje kuyishyiramo umuziki ubyinitse cyane. Gusa ntabwo yaje kwakirwa neza kubera amashusho y'iyi ndirimbo. Yaje kugaragaramo abakobwa bambaye ku buryo buteye isoni, bitemewe mu muco nyarwanda, ari nabyo byabaye intandaro yo gutuma iyi ndirimbo yaraje gufungwa, ikangirwa gukinwa ku mateleviziyo yo mu gihugu cy'u Rwanda agiye atandukanye. Number 8. Ahangaha rero ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga indirimbo yitwa Zigo. Indirimbo abantu benshi mwakunze, yaba hano mu Rwanda ndetse no mu karere, ikaba yaraje no kwamamara kuri Afurika yose. Ni indirimbo y'umuhanzi Diamond Platnumz yakoranye na AY, ariko iyi ndirimbo yaje gukundwa n'abantu benshi, yaje gukumirwa ku mateleviziyo agiye atandukanye, bituma abantu benshi bataza kuyireba ku buryo bwimbitse, abenshi cyetse nk'abakoresha YouTube. Iyi ndirimbo rero yaje gufungwa izira amashusho, bivuga ko ari amashusho ashobora kuba ateye isoni cyangwa adasobanutse nyine. Number 7. Ku mwanya wa 7 rero turaza kuhasanga indirimbo yitwa Nishike. Indirimbo y'abahanzi y'itsinda rikunzwe cyane ahangaha mu karere ndetse no muri Kenya muri rusange, akaba ari indirimbo yitwa Nishike y'itsinda rya Sauti Sol. Indirimbo rero yaje gukumirwa ku mateleviziyo agiye atandukanye kubera uburyo abantu barimo bambaye, bivuga ko bari bambaye ubusa neza, ikaba byaratumye indirimbo nyine ikumirwa. Number 6. Ahangaha rero ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo yitwa Hallelujah ya Diamond. Umvishe iri zina ushobora kugira ngo wenda ni indirimbo y'Imana, gusa ntabwo ariko bimeze. Indirimbo rero ikaba yarakumiwe cyane kubera content yayo cyangwa uburyo yanditse. Number 5. Ahangaha rero ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yitwa Ibadi ya Made. Indirimbo rero ikaba yaraje gukumirwa nayo kubera uburyo indirimbo yanditse, uburyo indirimbo isobanura, ikaba yaranaganiwe kure ku mateleviziyo agiye atandukanye ndetse no ku maradiyo kubera uburyo lyrics zayo ari mbi cyane. Number 4. Umwanya wa 4 rero turaza kuhasanga indirimbo yitwa Cura ya Snura. Iyi ndirimbo rero yaje gukumirwa cyane ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo agiye atandukanye yo muri Tanzania, aho yaje gukorerwa kubera uburyo iyi ndirimbo ikangurira abantu uburyo bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Akaba ari indirimbo itemewe mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ahandi. Number 3. Live with the Mexican cool. It was cool, it was funny, always true, always shining. My heart told me I was right. I could go ahead and love him. I could go ahead and hug him. Ku mwanya wa 3 rero turaza kuhasanga indirimbo yitwa Same Love yakozwe n'umuhanzi witwa Art Attack wo mu gihugu cya Kenya.
Iyi ndirimbo rero yaje kwamaganirwa kure n'abantu benshi bagiye batandukanye, cyane cyane abo twita homofobe, kubera uburyo ikangurira abantu gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu bahuje ibitsina, benshi bakunda kwita nka homosexuality. Ikaba ari indirimbo rero ishyigikira ubutinganyi cyane, ikaba yaraje kurwanywa cyane cyane aha ngaha, dore ko ibyo bintu bitamenyerewe cyane aha ngaha muri Afurika. Love is full of trust. Number 2. Panado w'abasajja producer Didi. Umwanya wa kabiri rero turaza kubasanga indirimbo yitwa Insolo Yange y'umuhanzi witwa Konodoro wo mu gihugu cya Uganda. Indirimbo rero yamaganiwe kure cyane cyane kubera uburyo igaragara ku mashusho, imyambarire y'uwo mukobwa n'ibikorwa bakora muri iyo ndirimbo. Ikaba ari indirimbo rero yumvikana muri background amajwi adasanzwe aganisha ku bintu bizwi nka pornography. She tell me say she don't in a no rush. Make the cocky then start blush. Let the warm up, feel like someone. Ku mwanya wa mbere rero turaza kuhasanga indirimbo yitwa Hashi ya Gianni. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo yamaganiwe cyane cyane, yamaganiwe muri Afurika ngaha kubera uburyo iteye, kubera uburyo ikoze, indirimbo mbi cyane, dore ko no kwireba kuri YouTube ibyo byonyine bisaba umuntu kuba yujuje imyaka y'ubukure. Indirimbo rero ntabwo yaje kwakirwa neza n'Abanyafurika kubera uburyo ikozwemo. She tell me say